و شما خارج از وجود برید که چه نعمت الله برای انسانا جوڑ کرتا ہمیں درختانا مچانا سیل کنے کہ یہ تعلیم مچ چون سمری شیرین بما و شما تعویل دن کہ ہمیں درخت ہمیں خرما یہ منی عزیزان سرطان ضد و یہ میں سرطانا کسانی که خرما وراوان کمتر سرطان گیر اللہ یہ میوہارا چه لذتی داتا و چه تقویت اللہ تعالی یہ کرتا انواع محصولاتو میوہان سیل کنے دنیا ایک یہ درختان تحلیل چونے میوہ و سمر شیرین بما و شما تحویل دیان یہ اللہ یہ امر یہ اللہ یہ دستور یہ دانانا یہ میوہانا یہ گوشتانا انواع حیوانات کے گوشت بشما تحویل دیان و لبنیات و شیر بشما تحویل دیان پوست شما کفشان لباسان و پشم و مویشم شما لباس و تمامی حیوانات اجزای بدن برای ما و شما منفعتا جوڑ بوتے گا اللہ یہ احسان را بشر اسرا کرتا دیما منی عزیزان شطوری و الاغی و اسبی و قاطری اللہ پیدا کرتا پم باران پم سواریا و مروچی کی بشر زیاد بوتا تعدادے و یہ حیوانات نتوانا جواب گو بیان اللہ یہ جدید وسائل آنا یہ جادہ و رہانا اسفالتین یہ ماشین آنا یہ ہوا پیمانا و یہ کشتی آنا یہ باری آنا اللہ تعالیٰ برای نغل و انتقالا میں بارانے و میں جندے اللہ تعالیٰ تحیہ کرتو داتا یہ تمام اللہ احسان ہے یہ کارشناس نہ منی عزیزان یہ مخترع نہ یہ مبتکر نہ یہ تمام ابتکار و اختراع و ایجاد ہر چک بشر ہستے برگردی بھی اللہ تعالیٰ شان اللہ بے ذہنے تا دور دن کہ شما چیپ کرے میں عزیزہ مولانا براہوی نجات تذکرہ کو کہ بشرہ مثلا با مجاہدہ و کوشش میں کجا رسی واغان مطلب درستے ناد اللہ تعالیٰ انسان کوشش سرا توہین سریر کرتا ولت یہ کوششانا اللہ وط الہام کن القا کن بکسی دلیتا دور دن کہ تبرا کوشش کن منترہ بچے چیزی بے اتوما منترہ رہنمائی کنین منترہ بے رایانہ و کمپیوٹرہ رہنمائی کنین منترہ بے پیچیدہ ترین چیزانے رہنمائی کنین کہ بشر نیازاں و بشر رشد و ترقیاں و مایہ بالندگیاں برای بشر یہ اللہ رب العزت تمام نعمتان منی عزیزان کہ من تو جہانی اندارا یہ ہم نعمتان بر رب العالمین برگردان و یہ نعمتان اللہ تعالی داتگان جای اللہ تعالی مومنان خطاب کن ہائے مومنان خدا شبنی نعمتان یاد کنے جای اللہ انسانیت یاد کن ہائے انسانان یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ہائے مردم دنیا اروپائی امریکائی و شرقی و غربی و مردم دنیا مردم آسیا یاد کنے اللہ نعمتان کہ اللہ نعمت بشم سران اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ آئے انسانان یہ نعمتان دوک اللہ ہیں یہ نعمتان اللہ انعام داشتا ہے گوڑا غیر از خدا دیگه معبود شما جستجو کنے آیا غیر از خدا دیگه معبود هست کہ آئی خالق بکن و آئی نعمتان ابداند نا دیگه خالق وجود نداری خالق تنہا اللہ ہے تنہا خدا ہے کہ ہمیں چیزیں ایجاد کرتا یک برگ درخت کسی دیگر نہ تو انت بے وجود بیارید یہ تمام کارخانان دنیا ہے صنعتان دنیا ہے تولیدان دنیا ہے ہمشہ اللہ نعمتانا ایشانوتی مواد اولیہ وگران شاء اللہ تعالی ہے مخلوقاتا ایشان ترتیب دیا سر بے سر شکنا و ایشان ماشین جوڑے کنا موتور جوڑے کنا دستگاہ جوڑے کنا وسائل جوڑے کنا ظرف و ظروف جوڑے کنا و تمام مواد دانا ایشان اللہ بے وجود آورتا اگر اللہ یہ مواد دانا یہ معدنیات دانا اللہ خلق مکرتین شکو جا ایشان توانتن تک ایک چیزی جوڑ کنا یہ کل نعمت بے اللہ برگردہ منی عزیزان منی ہوتی وجود نعمت و تمام یہ نعمتانی کہ خارج از وجود من ہوتا یہ ماہیں یہ روچے یہ ستارہ یہ آسمان یہ زمین و قرآن خاکی ہیں واون
मरुच एक चीज फिक्र को हमें रहे था वह हैरान मंतुन। सुबहान अल्लाह, ये बारान के अखीरन आता एक अरबिस्तान सऊदी था ये सेल बुर्दगी बूता हमें अबरन के शमूद शुरू बूतगन खुदा शाह अरबिस्तान सऊदी तो चेक कुशा हम नजर हफ्ते नफर कैसे गो के मर्दुम कुशक बूता सेलो माँ हमें सफर हज अल्लाह नसीब करता। बाज अफसोस बूत कि मदीना मुनव्वरा अतराफ व नजदीक हदूद हज खुशकियत के हमें दरख्ता जंगली खुश्क बूता था। बाज दिल सोत वाह अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्का मुकर्रमा नजदीक जंगली दरख्ता सब्ज था। ये किस्मत तकरीबन मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा बेसमत मक्का मुकर्रमा सब्जत दरख्ता सब्जत वाले अंग खुश्क बूता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत और टूए ना उड़ता वोदा इमारत हम सेल बुर्दगी हमें हौरा करता व इदात अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह अजमत अशमा फिक्र करे ये कुदरत है। ये चिक रूद खाना अंचे ये फुलाना बाजू जा प्रोश्ते रहाना मसनूद करता हवा मैसेज कते खबर गुजारी है गोश्ते राह पन्नोच में ईरान शहर कहते हैं वाह राह बेंतो बे निक्षार कहते हैं बाजू जाए राह कहते ये बारह से कुजा शुरू होता रहा न कत कान तो बारी तो सेलाना जारी कान रूद खाना नो सद्दा न पुर कान चिकरे कुदरते चिकरे जोरे हजारान किलोमीटर हजारान फरसख वाह ये एक अबरे के हमीर कई तो रिची व दुनिया हसर सब्ज कान ये चिकरे मेहरबान जाते चिकरे अजीम कुदरत चिकरे बुजुर्ग फरवरदिगार है। अगर मनुष्यमावती अगला बेकार दौड़ दयान वह हमें अल्लाह है मौजूदा तन फिक्र करना हमें अल्लाह है नियामत फिक्र करना हम खुदा मोहब्बत मौश में दिले पैदा भी वह हम अल्लाह है मारिफत व शनाख्त बराए मनुष्यमा हासिल भी चला ये मौजूदा तन सरा माँ बशर फिक्र न का इंसान फिक्र न का दरारे के कुरान बुजुर्ग एक मतलब है कि दावत हमेशा शिशो फिक्र करे अल्लाह चे जोड़ करता वती उच्छमे वजूद अल्लाह शी अल्लाह बुजुर्ग तरीन आयात हैं बुजुर्ग तरीन निशानी अल्लाह बुजुर्ग तरीन वहदानियत तौहीद खुदा एक के में वजूद है कि अल्लाह वहदानियत गवाही दान मैं वजूद तक तक जुज जुज शहादत दन के गैर अल्लाह दिगे माबूद ने गैर अल्लाह दिगे खालिक ने हमें वजूद है नियामतन तक तक शहादत तदयन के बाला तरीन नियामत फरवरदिगार है बुजुर्ग तरीन एहसान एहसान रब्बुल आलमीन है। वह चम्मान पांच कलमनी अजीजान ये कुहाना ये दर्राना ये दरख्ताना ये समराताना ये मौजूदाताना निगाह कने के तक तक ये मौजूदातान शहादत दयान गवाही दयान बे खुदाई बुजुर्गी व अजमता बस खुदाई कुदरता व बे खुदाई अज़्ज़ व जल्ले नियामतान शहादत दयान अल्लाह दारा कुदरत अजीम है। ये कुरे खाकी यार अल्लाह जोड़ करता शुमा फिक्र करे कि कुरे खाकी वाजन चेक करे इसी वसअत चेक करे इसी फराखी चे अंदाजे ये जमीन और अल्लाह वसी जोड़ करता व ये जमीन दौड़ जान व गर्दीत ये जमीन व ये मखलूक में सरे तो जिंदगी कान तो हिच खलल बरिशी है नहीं ये रोज अल्लाह जोड़ करता बेमरातिब व हजारान दर्जा टूटरे शये कुरे खाकिया और रोशनाई दमरे कुरे खाकिया माए जोड़ करता सितारा ने जोड़ करता व ये अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसाना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत नियामतन बेवजूद औरता याई तौहीद दलीला याई वहदानियत यगानगी दलीला ये दलील ये कायनात के गैर अज खुदा दिगे शरीक के वजूद न दारी आवानी के बराए खुदा शरीक अगर बेअगला आवानी के पर खुदा शरीक अगर अब मंतकाम नादान जाहिलन इंसान जाहिल इंसान के बराए खुदा शरीक की अजीजान तमाम मखलूकात मौजूदात अंबिया औलिया फरिश्तगान और जन्नो इंसान आजिज़न दर मुकाबले फरवरदिगार तमाम सर तस्लीम तमाम अल्लाह देमा आजिज़ी कनान मोहताजन अल्लाह है
نیازمندم په خدا و خدا په هیچ کسی نیاز نداری. اللہ بی نیاز ہے. ہمیں انبیاء و اولیاء و صلحاء اللہ دیما گریوانت ہیں. اللہ سجدہ دیما بارگاہ بسجدہ وطر دور دیاں راز و نیاز کنن خدا. ولہذا منی عزیزان تنا یک ذات بی نیاز ہیں، بزرگن تو مقتدرن. آپ پما نیاز نداری وما برای نیاز داران وما برای محتاجان، برای وتی زندگیہ، برای وتی بقا، برای وتی خلق و آفرینشا، وما برای ہم چیزا محتاج رب العالمین ہم برای وتی نجاتا. منی عزیزان بالا ترین نعمتی کہ اللہ عنایت کرتا، نعمت عظیم و بزرگی کہ اللہ داتا، نعمت دینه. منی عزیزان کل نعمتان یک طرفان و در مقابل یہ نعمت بزرگنا تمام یہ نعمتان خوردن و کوچکن در مقابل نعمت دین و نعمت ایمان و نعمت ہدایت. بالا ترین نعمت اللہ تعالی ہے قرآن عظیم الشأن، بعثت انبیاء علیہم السلام و محمد الرسول اللہ. میرے عزیزان بالا ترین نعمت اللہ تعالی ہے دین اسلام ہے کہ اللہ تعالی وتی آخری دین رما و شمارم داتا مشرف کرتا مارا بے وتی دین اسلام ہے. آدینی کہ میں رابطہ کو اللہ برقرار کن، آدینی کہ سعادت دنیا و آخرت برای ما ضامن ہے. مرد دنیا ہم سعادت مندبن و فیروزبن و آخرت ہم سربلندن وقتی کہ ما دارے دین بیان. آدینی کہ مارش حیوانیت درکان، آدینی کہ مارش غفلت درکان، آدینی کہ مارش ذلت نجات دان، آدینی کہ مارش رسوائی نجات دان، آدینی کہ دنیا عذابان و آخرت مارا نجات دان. آدین اسلام ہے آکش زلزلہان آش آفاتان بلاہن مارا حفاظت کن دنیا و آخرتا. دین اسلام منی عزیزان اللہ دین ایمان عمل صالح عمل نیک منی عزیزان. یہ دین کہ مروچی بم زندگی انتا غریب ہے. مروچی منی عزیزان گزشتے روچا زین روچا یعنی عصر صحابہ و زمان صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین تابعین و اتباع زمان حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین چک عزیزات. صحابان برای دین وتی جان ردا، صحابہ برای وتی دین وتی فرزندان دا وتی اولادان اشداد و دین رہ حفاظتش کو نشتش کی دین تک پارا کنا دین دشمنان دین شبہم برا منی عزیزان وتی جانش برای دین فدا کو. دنیا تا صحابہ دراتا و دین رہ تبلیغ کرتو رسین، دنیا اس بے اسلام داخل کو. مروچی ما مسلمانان ہم منی عزیزان بلے یہ دین منیوتی زندگی تا مروچی ضعیف ہے. مروچی مسلمان یہ دین ارزش آران کے با ابزان نہ جانتے. مسلمان مروچی نہ منی عزیزان کیا عزت دنیا و آخرت کو دین آئے. صحابان دنیا تا عزیز بوتا قیامت عزیزہ مروچی آوان محبت موشم دل جز تا وجود داری. منی عزیزان یہ صحابہ عزیز بیگ ان کا ارزش پیدا کو قرآن اعلام رضایت کو اللہ تعالی قرآن تشاوان یہ تمام جائے گا صحابہ و عزت صحابہ ادھر اثر دین آت. اللہ آوان دین دا دنیا ہم عزت دا آخرت عزت دا. دنیا ہم سر بلند بوتا آخرت ہم سر بلند ہم. مروچی مسلمان لوٹی کہ شرائع مات دیا تھا بے سر بلندی برسی. مسلمان لوٹی مروچی شرائع مال بے سر بلندی برسی. در حالی کی یہ عزت مال ہے منی عزیزان ناپائیدار عزت و کمین عزت دنیا وت ہم خدا دنیا رگوشت کہ قلیل قل متاع الدنیا قلیل. دنیا بگوش کہ دنیا بارمندی کم میں، دنیا ہمارا کہ استفادہ کم میں، عزت ہم قلیلین و عزت جزئین. ایک کشی کسی مال داری عزت داری درست ہے ولی عزت ناپائیدار ہیں. ہزاران سرمایدار به زندان کپتگان، ہزاران سرمایدار فراریان بدهکار بوتو ورشکسته بوتگان. منی عزیزان
अम्मा इज्जत दीन इज्जत फायदार है, ये इज्जत अल्लाह है इज्जत है, ये इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इज्जत है, ये दीन इस्लाम है इज्जत है। अगर मनो तब दीन इस्लाम बिचस्पा दीन मौश में जिंदगी बैत ईमान बे ईमान ताज़ा बयान व ईमान तक़वियत बयान व ईमान बुज़ुर्ग बयान ईमान वती रीशा बिमनी वती दिले ता दाखिल बेकाम मनो ता नमाज़ा ने सरा पाबंद बयान दीन फराइज़ व आमाल ने अल्लाह मना उतरा इज्जत पायदार अदा। मेरी अजीज़ान बे आ खुदा मना सोगंदे कि मनी और शमय जान बराई दस्ताए हिच इज्जत दुनिया था वह पीशरफ्ते वही तरक्की दुनिया तब अंदाजे तरक्की दीन ईमान लय मिल्लती के आई था दीन ये आई था हिदायत है आई जरेना हिदायत बा आई जवाना हिदायत बा आई मर्देना हिदायत बा अब मिल्लत खिलल ना फजीरे भी शिकस्त ना फजीरे भी अब मिल्लत दुनिया इज्जत पैदा का व सरबुलंदी पैदा का अल्लाह बरकत रिचमरा इसरा अल्लाह ताला रहमत रिचल सहाबा रिजवान अल्लाह ताला में एक रोच एक बार इब्तिदा किन्नाले फवारगा नदाश ववती लापा संगिश बस वती शिकमा संगिश बस अम्मा रोच सहाबा इसराहात कि दुनिया दरवाजा ना मैंने सरा पांच बूता हैरान बूते माला न कुजा येर कना बांग के ना मिसल मरूची की पूला बरम बांग के तैयार कना अल्लाह साहबाना हम मालदा हम रोजी अदा हम सेरी को वह हम अवन अच्छे इज्जत ईदा कि क़यामत है इज्जत बायदार है जन्नत है तो हम ये इज्जत साहब है गुन शमरा है मनी अजीज मौशमा ये अल्लाह है अमानत है ये अल्लाह है शरीयत ये अल्लाह है दीन मनी अजीज अल्लाह है अमानत है तनारा रसीदन बे अल्लाह दीन व शरीयत इस्लाम वलहाजा मनी अजीजान यहूदियत नसरानियत मनसूख बूता व नसरानियत दौर तमाम बूता वलहाजा नसरानियत मरोची माये निजात नए यहूदियत माये निजात नए अल्लाह है फरागीर दीन व मंदगार दीन तक क़यामता के सबब निजात दीन इस्लाम है व खातमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबाए आई पैरवी अपनी अजीजा माए निजात मरे मनुष्य मरुची मुतासिफ माँ वक्त गिंदन के मुसलमाना माँ मुसलमाना मरुची बेदीन अलागा निशान न दयाला आ मोहब्बत दीन न महमता मसाजिदान खालिया मसाजिदान सोबे नमाजा बरे नमाजा बाज मर्दुम कम है बेसियारे शजनेना शमर्देना जवाना पीरेना सोबे नमाज वाबन तुआवन नमाज कज़ाए आप तकसीम करने आला पाया ना इंशाअल्लाह मनी अजीजान बेसियारे अस्तक्यावन नमाज कज़ा वो ये ज़ायात संगीन है ये निशान आई है कि हनु ये दीन और मैं मर्दुमा न फाहमता दीन अज़मता दीन बुजुर्गिया दीन जाएगा हनु में मर्दुमान दिलार के बाया दाखिल भी दाखिल है मनी अजीज मरुचे अनवाए गुनाह बे मुसलमान ने दरमियान ज़ुहूर करता मफासिदन मुनकरातन नाफरमानियान ये कत्लन अंजाम वरान ये सिरगत और रहजनियान अंजाम वरान ये नामनियान मनी अजीजा ये खून नाहक के दारी रशीद ये पाका निशान आई है कि माँ मुसलमाना वाले हनु इस्लाम में दिलाने था असर न करता क़ालत अल-अराब आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना मिल्लती गो जमात गो शसारा नशीनान बादिया नशीनान गोश्तिश कि माँ ईमान औरता अल्लाह वो कि शमा माँ गोश्त आमन्ना कुछ माँ तस्लीम बूतगे व ताबेदारा हनु अल्लाह शी की दीना ईमान बरावाने कुलूब रीशे तदाखिल न बूता आवाना अल्लाह गो अल्लाह ईमान बिम्मे दिलाने रगो रीशे तदाखिल बिका हज़ामनी अजीज़ान ये कुल्ले जनायातन के अंजाम वरा ये दरगिरी है अशीरे और फामिली और कत्लाए लाहक ये सिरगत और रहजनी ये रहबंदानी ये गिरोगांगिरी ये अनवाई जनायातन के बशर अंजाम दा ये मशरूबात अलकुलिया ये फिल्म आए रसवाहन के बाज़ तमाशा शिकना व ये गुनाह है मुख्तलिफन के फरावाना शारान तहा ये तमाम मनी अजीज शेशी है ये क्या अंजाम दा मुसलमान है ये मुसलमान शारान ता अंजाम हुआ ये तमाम बेइफ्फतियान
कि अंजाम वरान कुल ये बरगर्दम ऋषि के दीन बिम्मे दिलाने तहा हनु आसार न करता हनु माँ मनी अजीजान बतमाम वजूद अनु तस्लीम न बूतेगा हनुस दरमा तमर्रुद है हनुस दरमा गफलत है हनुस दरमा फरामोशी है व हनुस दरमा दूरी अज रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत में जामिया इस्लाह का मफासिदाना तमामिन मुनकराताना लरीश खान का रिश्व बीदाद का मनी अजीजा रिबा बीदाद का गुनाह खतरनाक क्या वान सरा नफी द्रोह बीदाद का खयानत दर अमानत फरावान है वानवा ये गुनाह हस्तान के मरूची जामिया इस्लामियत अंजाम हो रहा ये अलामात एशियन क्या नो मनी अजीजा दीन बिम्मे जिंदगी आने तक नया तारा के बायत में मर्दुम अजीज बलूचिस्तान मैं दगदगे मुहिम मनी वह दूसरा ये मैं हमकाराने वो दोस्ताने उलमा है हमेशा के मैं मर्दुमान दीनदार बयान दीन में मर्दुमान जिंदगी तब है मैं मर्दुम निजात करन जहन्नमा मैं मर्दुम निजात करन शक्कारा मैं मर्दुमान ज़लज़ला मजद तो हलाक मकान मैं मर्दुमान सीला भी हो तुद बाद तबाह मकान मुद्दती कबल शुमा उश्कित की एक बाद है बेसुरअत 300 किलोमीटर दर फिलिपीन इत्तेहाद वह हजारान इंसान तबाह को बेखानमान को वह बर्बाद कर तो हिश्ते ये अल्लाह मुस्तगी में अजाबंत के अल्लाह ताला दे बता हमें बलूचिस्तान पाकिस्तान था ज़लज़ला याद ईरान इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह निजात दा में अजीजाना भले एक के फमन तारीफ को के वक्त ज़लज़ला सरावा ने खबर आता वशिश मन शतो एक अमराय रब गिंदिता सारे जाल तो दारी गिरीत मन गोशी की गोश्ता पचे गिरे हुए पचे निगरान है ऐसा साथी है गोशी सरावा ने था ज़लज़ला यही आता वाह टेलीफोन कने टेलीफोन जवाब न दे ये मालिक ये मुल्काना खुरासान मर्दुम दिगे जय मर्दुम इधर फरमानदार होता याद करते कि मैं इधर फरमानदार होता इस रावान मर्दुम याद आज के वक्त गोश्ते ज़लज़ला हफ्तो हश्दों में रिश्ते बूता माँ वो सुभान अल्लाह ये गुड़ा कई मानता ये ज़लज़ला है तो वली अल्लाह अच्छी करीम एहसानी को के निजात दा वह ज़लज़ला ये बात याद में बलूचिस्तान पाकिस्तान है था हजारान मर्दुम कुशक हजारान गैस तबाह बूत व वैरान बूतान व हनुम मर्दुम आवारान व पट्टान सरा कप्तगान दस्तान सरा व हनुम मोहताज पयक किसी कफरी के बराबर जोड़ पीते इच्छे मनी अजीज ये अजाब अल्लाह है चिरा अल्लाह अजाब दे मदा मनी अजीजान बंदगा अल्लाह ना फरमानी है अल्लाह ना फरमानी है अल्लाह तमर्रुद सरकशी है नफ्से पैरवी है शैतान पदा वक्त मारवन बुढ़ा अल्लाह मारे गोश माल अदा बुढ़ा अल्लाह सेलिया जद अल्लाह गोश मालो सेलिया इसके सदा तो था प्यारी अल्लाह अजाबा अमान मनी अजीजान अल अमान शा अल्लाह अजाबा कयतो अन अल्लाह अजाबा तहम्मुल का कयतो अल्लाह अजाबा बर्दाश्त का इन बत्श रब्बिक लशदीद अल्लाह मुआखज़ा सख्त है अल्लाह गिरफ्त सख्त है अल्लाह लट काबिल तहम्मुल नेमनी अजीजा अल्लाह सीली और शामाते हिचका बर्दाश्त करते गला का दर्द सख्त है अल्लाह मना और शुमार शोती अजाबान निजात दा वाला आज़मनी अजीजान हिफाजत से अजाबान दुनिया व आखिरत अजाबान कब्र अजाबान हिफाजत को दीना है वो तकवा व फरहेज़गारिया है वो रुजू इल्लल्लाह है वो तौबा है कि मां बरगर्दन में अल्लाह ने मगा मर्दों में अजीज बलूचिस्तान वह दीन अल्लाह महकम गिरा फरहेज़गारिया इख्तियार कना नमाज नवती बर्फा कना तो नमाज ज़ाया म कना चरा नमाज या अमल मरकजी है वह यह पाया असास और रुकन बुजुर्ग इस्लाम है वह ज़कात न माला ने वती बयान ज़कात व नमाज ये दो इबादत तो ये कि जानी है वह दिगर ये माली है वह ये बुजुर्ग इबादत ईशाना का इंसान बर्फाब दारा बाकी है इंशाल्लाह आमाला नाम तो आना बर्फाब
ولی اگر نماز تا کوتاهی هات یه جبران فضیل نیه، چرا که در تمام شؤونات دینی با ضعف که و سستی که و جای دیگه کوتاهی که مروچ نماز ضایع ما عزیز همکاران، جماعت علما، جماعت تبلیغی، جماعت صلحا، نیکان، فرهنگیان، دانشگاهیان عزیز، همه اقشار ریش سفید و معتمدانه که کلامش نفوذ داری، باید هر کششوتی کلام نفوذ استفاده کد جهت اقامه نماز. و نماز وقتی که باید شفاحشا و منکر و معاصی جلوگیری کن، گناه و رهزنیان کمتر بیان، فساد کمتر بی، و نماز انسان برفا کن، نماز خوف خدا پیدا کن دلیتا، تواضع و فروتنی پیدا کن و بسیاری از صفات خوبه به انسان وجودتا به وسیله نماز و زکات قایا. نماز نزایا مکنه سر رهان منزلان تها و منی عزیزان سفر تها و حضر تها وتی گسو لوگان نماز برپا کنه. گوندین زاگان 7 ساله به بازا امر کنه به نمازا، 10 ساله کن حدیث تاعت که اگر نماز تا کوتاهی کو تنبیهش کرے و لہذا بطور سینتش که نمازا بوانا و عادت کنم به نمازا تا وقت بالغ بان نمازا بتوانا به پابندی بوانا. و مروچه چه اندازه هستن شمع عزیزان که نمازا کوتاهی کنم. و من خاص شما رو تاکید کنی یک که به مسائلی که بعض برای تاکید کنه نمازه و تی نمازا قائم کنه، نمازا برفا کنه. منی اعتقاد منی عزیزان و من برای اعتقاد ایمان منی، بلکه من معتقدم که اگر شما من و شما دین اللہ نگاه دار، اللہ میں کل مشکلاتنا حل کن، اللہ مشکلاتنا حل کن. نہ من تو نے مشکل حل کنی نہ شما تو نے مشکل را حل کنی. منی و شما حفاظت کو اللہ ہے، منی و شما مشکلاتنا حل بدست اللہ ہے. من شما اللہ غلامی اختیار کنا، اللہ کنیزی اختیار کنا، خدا کنیز غلام بیان، اللہ میں مشکلاتنا حل کن. اللہ میں مشکلات من تجربہ است، یہ شرح من از روشنی کتاب اللہ بردی منی جندے تجربہ نہیں بلکہ یہ کلام اللہ روشنی ہے. یہ خبر ہے و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و احادیث روشنی ہمیشہ کہ دین رما برپا داشت، عزت ہمارے رسی، ما ترقی ہمارے رسی، حرمت ہمارے رسی بھی دنیا تعالی ہمارا محترم کان، ہمارا عزت دا میں مشکلات حل کان. ماشا ملتا تاریخی بیان و ما ماندگار بان دنیا تعالی برمانام ماندگار بان. ہمارا کہ صحابہ ماندگار بوتا، ہمارا کہ در طول تاریخ اللہ فرمان بردار بندگاں ماندگار بوتا. ما شمار اللہ ماندگار کن. غلامی اللہ ہے، کنیزی اللہ ہے، دربار اللہ ہے. اللہ دربار زانو بجانے تو بسجدہ حق پہ. یہ مجری عزیزہ شعر وان شاء علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی وہاں شعر مطلب ہمیشہ کہ با سجدہ ہاں دے عزت عربی ملتہ ہوڑت. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ عزت عرب ملت مسلمان بھر گردے. یہ کہ انسان وطا بے حاقہ دوردان و پیشانی بے حاقہ یہ رکھا، یہ نہایت عاجزی و تذلل و ذلت میں بارگاہ خدا ہے. اللہ انسان عزیز کن کہ آئی وطرہ خدا دیما ذلیل بکا، آپ ملت کے وطرہ تابدار کن اللہ ہے. ہم آئی تابدار ابان، ہم آئی فرمان بردار ابان کہ آئی خدا فرمان برداری اب. مروچ شما گندے یہ اختلافات موجودہ بین دنیا حکومتان و دنیا ملتان اختلاف داران و خیشاوندان با هم اختلاف داران، عشیرهان و قوم و عشائران یشان گوت اختلاف داران، جنین و مردین اختلاف ہے، فرزند و فدر اختلاف ہے، آل روستان اختلاف ہے، قاسبان اختلاف ہے، تحصیل کردہ و دانشگاہی اختلاف ہے، علماء اختلاف. یہ کل منی عزیزان یہ اختلاف برگردان تنہا بے ہمیشی کہ ما کوتاہی کن اندر اطاعت امر اللہ برگردی بے میں جندہ
मैं सरनविश्तर अल्लाह में जिंदे दस्ता करता मैं अमल वाबस्ता करता अगर अमालन सही में अम्मा अल्लाह इताअत तब कनान हम आजमा इताअत कना अगर मा अल्लाह दोस्त कनान वती दिले तजाब दया तमाम मौजूदात मारा दोस्त कना अगर मा फरमान बरा अल्लाह हम आजमा फरमान बरा वलाज़ इख्तिलाफ नमानी तमाम मेरी अजीज़ इख्तिलाफान तब्दील बयान बेमुहब्बतान बेदोस्तियान साहबा इख्तिलाफ पर अल्लाह जिक्र करता कि 120 साल इख्तिलाफ पर कि जंगे अब्बास नाम दाश्त ये इख्तिलाफ 120 साल तारीखी हजारान कुश्तो असीर हो हिश्तो तो जख्मी वक्त इस्लाम हाथ बे इस्लाम अगर आयश पैदा को अल्लाह इताअत को चुने मोहब्बत अल्लाह पैदा को अल्लाह ताला फरमाइश कर الذي ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم अच्छे दोस्ती है साहबे दिलेता निस्बत भी एक दिगर याद कि अगर खुदा से तमाम दुनिया खजाना गना तो खर्च करते न मालाना तमाम दुनिया दाराई खर्च करते इकरे मोहब्बत पैदा न वो कि अल्लाह ईशान दिलेता पैदा हो लिहाजा ये मोहब्बत आले बैत व सहाबा ये तमाम दर असर इताअत व फरमानबरदारी हासिल अल्लाह बरगर्दन व अल्लाह वतीयो अल्लाह दरमयाना तस्फिया कना वतीयो अल्लाह दरमयाना वली अजीजान हल फस कना मसाइलाना राबता को अल्लाह मुस्तहकम कने नमाज़न पे पाबंदी बोले ज़कात व उशराना वती महसूल व दरामदाने अदा करे व शना फरमानिया अल्लाह रब्बुल इज्जत हाँ निजात गिरान अल्लाह बरकर्दन और रुजू करना मनी अजीजान इंशाअल्लाह अल्लाह कुल्लिया मुश्किलात ना मौसम हल अल्लाह मनुष्य इज्जत दा अल्लाह वती रहमतन होरान शफा ग्वारी ने शुमे सरा रोचा शुमे बुती काराब रस शफा शुमे सरा होना का हदीस ये मतलब वाह शुमे महसूलात ने ता शुमे रोजी ता बरकत के कनात हासिल भी चीज अल्लाह दाता तमाम कसादाना व तमाम मुश्किलातना अल्लाह वर्ष का सगियाना जूरी सिरगताना नामनियाना के आले ईरान शहर शिकायत कना के इधर राजनी बाजे सिरकत बाजे नामनी बाजे ये कुल नामनियाना कुश्ता राना अल्लाह शवसता जूरी वक्त मा तौबा कना नो अल्लाह तरफ बार गर्दा यह किस्मत को मौशमा मरबूत है यह किस्मत को दिगर आने के बायत तदबीर कना वाह बायत बेअंदिशा व फिक्र कना वाह बाना अमनिया बायत मुबारजा कना व तदबीर कना बरना अमनिया ने वलिहाजा अपनी अजीजान ये तौबा ये बायत माफ कना नोके तौबा ये मेरी अजीजा मिल्लत के नोक तौबा कान वाह जद बरगर्दी बे खुदा आई मिसाल नोके तवल्लुद मिल्लत ने सरनविश्ते था टुयन तासीरदारी तौबा व रुजू इल्लाह तौबा दस्त जमी न तौबा अफराद तौबा आमा चने उमर देना तौबा कना बे अल्लाह बरगर्दन शुमा मर्दुम अज़मिन आबाद अफ्तर व शुमा मर्दुम कुल्ली मंतहा शुमा मर्दुम अजीज ईरान शार हमारे माँ बायत तौबा कना बे अल्लाह बरगर्दन व इस्लाह कनन वती जामिया व तलाश कनन बरे वती जामिया इस्लाह बरे जामिया हिदायता ये जमात तबलीगिया नुसरत व कुमक कने मनी अजीजान के जमात टुयन रिसालत रा अंजाम दा टुयन कार रा अंजाम दा अल्लाह टुयन असरी जमात तैयार करता वल्लाह नुसरत व इमदाद गुरी जमात हो रहा वालिहाजा तश्कील में शुमा जवाना ने अजीज व अक्सार मुख्तलिफ बरे शुमा मुफीद है बरे उलमा मुफीद है फरंगी व दानिशगाहियां मुफीद है वाह असरात मुहिम में धारी जमात तबलीगी ये तालीम व मदारिस दीनिया ईशान हिमायत करे व इमदाद करे ये उलूम शरीयत नशर कुरान नशर बायत ये मकातिबाना हमकारी करे रोचे बायत इधर ब्रसीद मैं आरज़ूश अल्लाह ये शकी एक बेनमाज मंतवा मभी व तमाम जनेन मर्देन पीर जवान एक रोचे कुरान मंतवी नस्ल जदीद तहा व आइंदा व मौसम ज़माना हम अल्लाह ताला कुरान मुंतशिर का तमाम में गुहारान में फर्जंद जनेनान वती किसान ता कुरान तिलावत कना कुरान बा तिलावत सही तरवीज कना नशर कना रूहानी कुरान अजीम शान बाला तरश कुरान मनी गुहारान
هیچ زیوری بالاتر نیست و طلا و جواهر و لباسای روز و مدی و قیمتی بالاترش قرآن نیست. بیا خدا سوگند که آئی منی و شمارا منا و شمارا پیدا کرتا. یہ قرآن عظیم و شان شب تمام دنیای جواهرات و طلاهان برای شما بالاترین. اگر پاک طلا نبی شما بدهن به استثناء قرآن ناچیزن، ولهذا شما قرآن یاد گرفت. دنیا به شما راست، دنیا و آخرت به شما تعلق گرفت. شما قرآن آیا بوانید تو این شرفه. الله احکامان یاد گره، الله دین یاد گره، بزانه چو زندگی کنه، بزانه الله احکام چه شما سرا، شما وظیفه چه، شما رسالت و مسئولیت چه انجام بدهید. ولهذا مهمه میگوارن آینده ها باید و تعلیم وتی به عهده بگیرن و جنینن تعلیم دیان، مدارس و مکاتب سرپرستی کنن، برنامه ریزی کنن و جنینن وقت معلم و مدرسه بیان. ابیره که جنینن مروچی ماشاءالله مدارس دولتیه تا فرزند و چکان تدریس کنن و ترا وقت تو انا جامعات جنین وقت تو اثر بلی به جنینن سرا و سبب هدایت بیان. انشاءالله روچی برسی که میں جوانان تمامینا قرآن یاد گرا، میں دانشگاهیا، میں فرهنگیا، میں دانش آموزان قرآن یاد گرا. مهمه منی عزیزان که میں فرزندم به تحصیل و علم بروان دانشگاه تا تحصیل کنه، هزینه کنه، وتی پسا وتی مچا بها بکنه، وتی فرزند تعلیم سر خرج کنه. منی گواران یہ شما جواهراتان اچ درد نورا شان با کنه وتی زاگان سر خرج کنه برون درس بوانان علم یاد گران. شما زیور تقوای، شما زیور منگواران عمل به شریعت، اخلاق نیک و عادات نیکی که شما یاد گره. ای وتی جواهرانا وتی فرزندان سر خرج کنه بروان درس بانا، وتی مسجدان سر وتی مکتبان سر خرج کنه، رای خدا خرج کنه برای اسلام، برای دین. ما مأمورش جانب الله تعالی مار الله دستور داتا که ما الله دین نشر کنا، قرآن الله نشر کنا، الله دین حفاظت بیش، الله دین دفاع بی، الله دین آموزش دیان، الله دین طرف دعوت دیان. ویشی ماموریت را الله مارا داتا، مارا دستور داتا. ولهذا باید اشرف ما و شما انجام دینے انشاءالله. و فرزندان جوانان عزیز، هم شما یک دست قرآن عظیم و شان بی، دست دیگر شما کتاب تخصص و کتاب علمی بھی کہ شما دانشگاہان تبرے بوانے درس و مدارس دینی تبرے درس بوانے، قرآن حفظ کنے، قرآن یاد کرے و شما تحصیل کردے متدین و متخصص متدین بھائی برای وتی جامعات دیندار بھائی تو خدمت کرے. اللہ من شما را توفیق عنایت کن و اللہ تعالی رشد مکاتبانا. و بہرحال من مجدد شکر گزارم شما و همشا مولوی صاحبہ مولوی عید محمد، مولانا عید محمد و آئی همکاران کہ شما بہرحال یہ زحمت رکشتا، یہ مکاتبان را دور داتا، فعالیت تو کرتا. و منی توصیه به شما ہمیشہ کہ اچ مانند منی مولوی عزیزان تلاش کنے، نہ شب زانے نہ روچ بزانے و وتی اصطلاحاتا کم کنے و تلاش کرے کہ روشنائی میں منطقہ تابع ہدایت بے گو مفاسدان بے مبارزہ بھی، گو منکراتان گو گناہان مبارزہ بھی، گو غفلتا مبارزہ بھی. و یہ شم زندگی آنو مردم زندگی تبروان میں مردم غافل ما بے انشاءاللہ تعالی و اللہ ذاکر بیان و ہمیشہ خدای ذکر اب کنان و اللہ یاد بھی گناہان منکراتان مفاسدان سے جامعہ دور بیان، جامعہ اللہ عذاب نجات کی، اللہ رضامندی بے، اللہ خوشنودی شار تابے روستا تابے، اللہ رحمت برچت نازل بیان، برکات بیان، یہ کو طاعت بیان، واللہ یاد بیان، واللہ قرآن تلاوت بیان، کو عمل بشریعت و سنت بیان. وش اختلافا دوری کنه منی عزیزان کہ اختلاف به هر حال ضایعات سنگین، نقصان سنگین. و خوشحالم که جناب مولانا عبدالصمد دامنی حفظه الله هم محفلت تشریف آورده و
از علماء سرشناسی منطقه استاد حدیث در مدرسه مدرسه حقانیه و زحمت کشی مولانا داوری هم از وظیفه به مسئولیت گهمایی هست و الله تعالی میں علماء عمر برکت عنایت کن. از مولانا دیدگاه حفظه الله هست که اعادت هم موقع میں رہا کمی کسالت داری پاد واجہ ہے کمی دوچار مشکل بوتا. اللہ یہ علماء حفاظت کن و اللہ تعالی مولانا دیدگاه شفای عاجل و کامل عنایت کن. اللہ تعالی منطقه ایران شهر که منطقه فرهنگی و منطقه خوبی، مردم ایران شهر مردم خوبند. شما اطراف ایران شهر همه مردم خوبو. الله شما را حفظ کن، تو شما را متدین و دیندار کن. و من آرزویش که روزی بید که شما به جای دیگه دین برد به مردم عرضه کنه و دین الله برسونه. شما الله دین سفیر بید، شما الله دین مبلغ بید، شما الله دین پرچم بردار بید، شما خدای دین سرباز بید. میں آرزویش کہ منزلان تا ایران شهر تا یہ بخش نماز سحر بوانند، نماز شفع زندگ بھی، قرآن تلاوت زندگ بھی، راز و نیاز شب این زنده بھی. والله یہ منطقه تا روشنایی بیارید و هدایت بیارید. الله رب العزت مدارسانا مکاتبانا به همه منهاج نبوت و منهاج سلف صالح، سلف صالح به راه الله ایشان هدایت کن و کاران با برای خدا انجام گیرن و به طریق صحیح و با اخلاص و للهیت انجام گیرن. الله سبحانه و تعالی همه من شما توفیق عنایت کن. و من یه هم مجده و خوشخبری دین الحمدلله که انشاءالله خیر پیدا انتقداری کهید. و الحمدلله شما مردم عزیز منطقه و ایران شهر در انتخابات ماشاءالله ببیداری عمل کرد و خوب شما عمل کو. و الحمدلله یہ شما بیداری عمل سبب بوتا که انشاءالله به شما منطقه رسیدگی بیشتر بید و آینده انشاءالله الله تعالی تغییرات یارید منطقه تا انشاءالله شما ناامنیت برطرف به اجرا شما گوش کشید شمن انشاءالله و آینده ها شما تحصیل کرده و شما با سواد و شما از فرزندان موقعیت شغلی بیشتر پیدا کنن و موقعیت کاری بهتر پیدا کنن و انشاءالله آینده هم امیدوارن که الله خیر داری کارید، هم آزادی بیشتر و هم بکارگیری بیشتر انشاءالله انجام آورد. ولهذا یہ ہر چی هست که الله رحمت و الله نظر لطف و شما الله بندگان دعای برکاتان و انشاءالله بیشتر الله عبادت بید، الله بندگی بید، مسیر و راهن صحیح و درست بیان. و چیزی که من شما را توصیه کنیشه که اختلاف دوری کنه و اختلافانا حل فاصل کنه. میلک که بجای باریک و کشتار کشن درد سرا کسی مشتاق علاج مکنه ممکنه آئنده تبدیل به سرطان بھی. گنڈے مریضی آخر تو ہوا ہمیں مریضیاں ابتداء فکر کنه گنڈے مریضی سرطان یا جزئی مریضی بیتی که کشتے به سرطان. ولہذا اختلاف مبی نامنی منطقه تا مبی شنامنی اندوری و فرحیز بھی و بے تفاوت مبی. ہر کسی وتی نادانا وقت صرفت کن و نادانا ہر کسی وقت متوجه کن کہ خلاف رہا روزی طلب مکنا و بالاخره روزی حلال پدا بروان و منطقه امنیت به منافع به مموچم برگردی. منطقه باید امن بی و شنا امنیه منطقه دور بی. و انشاءالله ما امیدوارم که الله تعالی شرایطی که به وجود آورده انشاءالله یہ شرائط دولت جدید تسریکار با ایک سری افکار درست و اندیشه های صحیح و تدبیر که وقت عنوان داتا انشاءالله در یہ تدبیر تا مشکلاتنا الله ما و شما کاهش دن تو حل و فصلش کن. و من به همه وتی ارائزه اکتفا کنین و منی توصیه بمنی گوهارا نمیشه که به هر حال شما خیال مکنید که شما عالم بودو، عالم به یک خیلی کار داری. به هر حال شما وانتا چند سال درس زحمت و کشتا یہ جلسه مروچه به شما زحمت و شما استازان زحمت گرک بودا ولی علم
تو این نعمت دریایه و شایی قطرات اگر میں دستف کفی هم پما بازه و گوشته یک کشمی صاحبان شعر که علم اگر اندک بود خارش مدار زن که دارد علم و قدری بیشمار. علم قدر و عزت بازه لذا انداز علم بھی آئی مفید ہے. انشاءاللہ شما ہم وتی علم سر عمل کنے اللہ بندگی کنے احکام سر پابندی کنے خدای دستورا و اللہ دینا انشاءاللہ برسے رہے شما انشاءاللہ تعلیم دے قرآن احکامانا و مولانا ایام کارم برنامه ریزی کنا کلی رستانتا انشاءاللہ مکاتب بالطریق صحیح بھی بالطریق درست بھی و قرآن آموزی اتحاب میں بہارا شریک بیان ہم تعلیم دے ہم تعلیم گرا و روزی نما شاہد بیان کہ صبح نماز و بعد تمام یہ منزلن تا قرآن صدا بھی قرآن تلاوت بھی چکان پرزندہ کسانو بزرگان قرآن عظیم و شان تلاوت کنن برکات و رحمت اللہ ہے بوسیلہ تلاوت قرآن نازل بھی و شیطان ذلیل بھی جن و شیاطین اللہ آبادیت درکا وقتی کہ قرآن عظیم و شان و دوانک بھی اللہ شمار توفیق دا استقامت عنایت کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہم علی سیدنا محمد و اہل وسلم. تکبیر. استاد خواهر فاضله مریم آرام، فاضله آسیه آبسته، فاضله آسیه دامنی، فاضله فریده محمودزئی، فاضله شهناز شهرزئی و فاضله دلخوشان مسئول تقسیم جوایز و خواهران فاضلات هستند. اما اولین فاضله فاطمه سیاخانی فرزند شیخ محمد. تکبیر. فاضله ام کلثوم دستوان فرزند شهمیر. فاضله فرزانه دستوان فرزند شهمیر. فاضله عایشه دامنی فرزند عید محمد. فاضله ثریای حسینزئی فرزند محمد. فاضله شریفه پورانوش فرزند دوست محمد. و خوشا به حال یک مادانی که واقعا زحمتش کشته و که دخترانش فرزندانش به مکتب بگلاته و انشالله همه فرزندان همه دختران در روز قیامت در حق آفت ما سفارش کنند و مایه ورود آن انشالله به بهشت انشالله لازم. و در آخر هم برنامه نکاح چند از زبانان بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. جناب آقای ولی محمد ملازهی، شما دوشیزه آمنه ملازهی
فرزند پیر محمد را به نکاح شرعی و زن دائمی آقای ابوبکر ملازهی فرزند مولوی عید محمد داده و بخشیده. آقای ابوبکر شما دوشیزه آمنه ملازهی فرزند پیر محمد را در مقابل مهریه 25 میلیون تومان و 20 مسکال طلا به نکاح شرعی و زن دائمی خود قبول کرده و پذیرفته ای؟ قبول کردم. گروه دوم بیا خدا مراد زور بیایید. خدا مراد گو محمد دامنی. جناب آقای محمد دامنی شما دوشیزه بهناز دامنی فرزند غلام محمد را در مقابل مهریه 30 میلیون تومان به نکاح شرعی و زن دائمی آقای خدا مراد دامنی داده و بخشیده اید؟ آقای خدا مراد شما دوشیزه بهناز دامنی فرزند غلام محمد را در مقابل مهریه مذکور به نکاح دائمی و زن همیشگی خود قبول کرده و پذیرفته اید؟ قبول کردم و پذیرفتم. جزاکم الله. بعدی که مهدی و آقای عبدالرزاق سپاهی. جناب آقای عبدالرزاق سپاهیان شما دوشیزه عایشه سپاهیان فرزند امیر حمزه را به نکاح شرعی و زن دائمی آقای مهدی دستان فرزند شهمیر در مقابل 50 میلیون تومان و 50 مسکال طلا داده و بخشیده اید؟ آقای مهدی شما دوشیزه عایشه سپاهیان فرزند امیر حمزه را به نکاح شرعی و زن دائمی خود قبول کرده و پذیرفته ای؟ قبول کردم و پذیرفتم. آقای محمد ادریس وکیل و فرهاد. جناب آقای محمد ادریس شما دوشیزه خدا خیر دستان فرزند شهمیر را در مقابل 50 مسکال طلا و 50 میلیون تومان مهریه به نکاح شرعی و زن دائمی آقای فرهاد قنبرپور ایرندگان فرزند محمد اکبر داده و بخشیده اید؟ داده هم و بخشیدم. آقای فرهاد شما دوشیزه خدا خیر دستوان فرزند شهمیر را به نکاح صحیح شرعی و زن دائمی خود در مقابل مهریه مذکور قبول کرده و پذیرفته ای؟ قبول کردم و پذیرفتم. آقای محمد عمر چارزهی. آقای محمد عمر چارزهی شما دوشیزه مرضیه چارزهی فرزند شهرستان را در مقابل مهریه مبلغ 30 میلیون تومان به نکاح شرعی و زن دائمی آقای عمر چارزهی داده و بخشیده اید؟ دادم و بخشیدم. آقای عمر چارزهی شما دوشیزه مرضیه چارزهی فرزند شهرستان را در مقابل 30 میلیون تومان مهریه به نکاح شرعی و زن دائمی خود قبول کرده و پذیرفته اید؟ قبول کردم. شماری 40 واجه. بله. جناب آقای نظر محمد پوریان. کجا؟ جناب آقای نظر محمد پوریان شما دوشیزه عاطفه سوتوان فرزند لال محمد را به نکاح شرعی و زن دامنی شریف دامنی فرزند عوض در مقابل 40 مسکال طلا و 40 میلیون تومان داده و بخشیده اید؟ دادم و بخشیدم. جناب آقای شریف دامنی شما عاطفه سوتوان فرزند لال محمد را در مقابل مهریه مذکور به نکاح صحیح شرعی و دائمی خود قبول کرده و پذیرفته اید؟ قبول کرده و پذیرفتم. بارك الله. والله تعالى وتي بركاتنا ما وش مسر نازل كانت وتي رحمتنا نازل كان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله
خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا بیتی بارگاہ متوسل من بالدعاء کہ میں پدر حضرت آدم و حوا بے ہمیں دعا متوسل ہوتا. پروردگارا یہ دعائے کہ تب آدم و حوا تعلیم داد کہ وتی گناہانا چون معاف کنن و اچھے کلمات رب گشد کہ تی رحمت بے جوش ہے. پروردگار آدم یک گناہی کو شبیشت ہم دربو و تبعید بو بزمین سرا و مدت آئی گریت تب ہمیں دعا مورد افقرار گفت ولی میں گناہ یک کو دونان پروردگارا ہزاران گناہ شما صورت گفتا مگو زبان و ترا گناہگار کرتا گچم و گوشن گناہ کس کرتا و میں گناہ قد زیادتا پروردگارا کہ ما و ترا غرق گندن در گناہان غرق گندن و ترا بغفلت تا غرق گندن و ترا بکوتاہیان و سستیان کے بوتی وظیفہ نرستگن وتی مسئولیت انجام نہ داتا مغصرا بیتی بارگاہ و پروردگارا ما متوسلا بیمی دعا و ما ترا تبارکنا البوتی طرفا بوتی عفوین مگا پروردگارا تشم میں تقصیرات اندر گزر میں ربنا 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 ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اگر تمہارا مکنے و مرم بخشے ما جز خسارہ کنندگان بیان ما در جمع زیان کاران قرار گرن اگر تی اف میں شامل حال مبی. پروردگارا مارا دریاب گو عفو آوتی مارا دریاب گو مغفرت آوتی مارا گو تی رحمت دریاب مارا دستگیری کن مارا فریاد رسی کن. پروردگارا برازماز کے برماز یا میں مشکلات اجتماعی و انفرادیت کے دامنگیر مان و جامع اسلامیہ نے اللہ یہ میں جند عمل ہم بھر کرتا یہ میں اعمالان شوبیان یہ میں اعمالان تاثیر منفیان کی گوشیرہ تمہارا چشنے و ہمارا نشان ہے کہ میں عمل چکتا حلان. پروردگارا رب بدیان تمامنا و گناہنا معاف کن وتی رحمت ہمارا معاف کن مارا توفیق توبہ مقبول نصیب کن. پروردگارا مروچی توبہ کن یہ مسجد طاہر روستا پروردگارا منم توبہ کرین ومنی عزیزانم توبہ کنا منی گوارانم توبہ کنا
پروردگارا میں توبہ نوتی بارگاہ قبول کن مرا شما بندگانم گردین کہ وقتی شک گناہ برگردان شکوتایا برگردان تو توبہ کنا شسستی و غفلتا توبہ کنا دوارک به غفلت تا نروان دوارک به گناہ نزدیکا نگردان پروردگارا میں تمام گناہ معاف کا و مرشم میں تمام کوتاہی و تقصیر و خطا توبہ ہے اللہ مارا توبہ ہے پروردگار مارا مسمم گردن بوتی رہا بوتی بندگیا بوتی عبادتا یا رب مارا دریابو ایران شارو یہ ازمن آبادو کل یہ منطقہ ہے اللہ دریاب گوتی رحمتان مردانا و قبرستانا دریاب زندانا گو ہدایت و رحمتا دریاب اللہ رحمتی بیار اللہ بیداری بیار اللہ بالا ترین شتی بالا ترین نعمتا باب ہدارین وشبدترین عذابا غفلت اللہ میں غفلتنا دور کر ومارے بیدار فرما اللہ قرآن تلاوتا قرآن آموزشا قرآن عملا قرآن فهم منطقة زندک اللہ مارا اہل قرآن گردین اللہ مارا خدمت گزار قرآن گردین اللہ مارا عامل بقرآن عظیم و شان اللہ یہ تھی کتاب عظیم و بزرگین اللہ میں زندگی آنتے بیار و تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم انا بم زندگی تابع اللہ تغییر بیار اللہ ما یہ تغییر اپنے چشم گندہ اللہ یہ ماں و یہ مردمان اللہ تغییر عنایت کبوتی طرفا میں زندگی آنا زندگی مسلمانان بگردین میں زندگی صالحان زندگی بگردین پروردگارا مارا نیکان زندگی برگردین اللہ میں عاقبتا بخیر کن اے اللہ میں عاقبتا بخیر کن اے اللہ یہ نشست قبول کوتی بارگاہ اے اللہ کل منطقہ بلوچستانا اے اللہ مردمان نمازی و دیندار کا مردمان روزی عنایت کا دنیا یہ اللہ روزی کافی و فراوان مردمان دے روزی حلال عنایت کے اللہ و اے اللہ دین کامل عنایت کا ہم متدین و دیندار ہم جميع مشکلاتان دنیاوی کہ مردمان دست و پنجہ نرم کنن اے اللہ وہ مردم آسام کردن و رحمتانا و روزیانا وتی فراوان کردن اے اللہ وتی برکاتانا نازل کا اے اللہ شوتی قارا شوتی عذابا شوتی انتقاما مرا اے اللہ لجات الحیات اے اللہ مرا برگردن بوتی طرف اے اللہ مرا برگردن بوتی طرف میں عاقبتا بخیر کردن اے اللہ تحولات بیار اے اللہ منطقہ معنویا و ظاہریا اے منطقہ متحول کردیں گوتی رحمتان ہم ظاہر آباد کن و ہم باطن آباد کن مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ دانشگاہانا مدارس دولتی و آموزش و پرورشہ ہمار رشد و ترقی عنایت کا علمہ تحصیلہ تخصصہ درس و تدریسہ اے اللہ زندہ فرما مدارسنا آباد کنے اللہ درس قرآن زندہ کردنے اللہ اے اللہ تمام المنزلان تا اللہ قرآن تلاوت جاری کل سحر خیزیانا عمل بشریعت و عمل بسنت و بدینہ عمل باحکامنا زندہ کردنے اللہ سرغتا رہزنی و خلاف علی اللہ شجامے تب کشتارنا شجامے تب زور ہے اللہ اے اللہ یہ عذاباً اللہ یہ عذاباً شمنطقیتا ریش کن ہے اللہ دور کنے اللہ شمنطقیتا اخوتو براسیو وحدتو صفا و سمیمیتو امنیتا اللہ منطقیتا بیار حاکم کردن اللہ امنیتا اللہ حاکمتا بخیر کردن اللہ خاتمہ گوئی ایمان اب کردن اللہ تمام مسلمانانے مشکلاتانا دنیا حل کر اللہ تمام جیڑانا جنگانا مسلمانان درمیانا اے اللہ شان بصلح و سازش بالتفاهم و بسر بلندی حق تمام کردن حق و حقیقت فیروز کن و اے اللہ یہ جنگانا اللہ شان توفیق دے مسلمانان کنارے ہم نندہ و تی مشکلاتانا وقت حل کنا و اے اللہ نیاز پدگا کسان پیدا مکانا کیا اللہ شان سر رحم دارا و اے اللہ للوٹا مسلمانان مشکل حل بھی
اللہ گرفتاریاں رفع فرما عاقبت ہمیں بخیر گردین یہ جلسہ قبول کن یہ میں فرزندانا اولادانا کی جائزیش گر الہ العالمین ایشانی کے ازدواجش انجام بود ہمہ برکت عنایت کر و عاقبت بخیرش گردین یہ اللہ یہ زوجانا اے اللہ آئندہ درخشان عنایت کن و زندگی نورانی و ایشان توفیق دے اللہ یک دیگر حق ادا کنا و برای ہر دو طرف المائے برکت و خیر گردین و اللہ وتی رحمتنا عام کن و ہدایتنا عام کن و مغفرتنا عام کن منطقہ سرا و پاکر لما مجھان سرا ربنا تقبل جمیع کسانی کی درخواست دعا کرتا برای وتی مریضان برای علم وتی زندانیان آوانی کے اولاد ندار آوانی کی روزی تنگی سرے اللہ مجھن حاجتنا برآورد کن مجھن مشکلاتنا حل کن وباكن گرفتارینا رفع کن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد الله مسافرتك تبندگان ضعیفین در پیش دارن اللہ نصرت فرما وما خیر الرحمت گردین و برکت وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين درود ختم كانت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار پروردگارا وتی برکاتنا وتی رحمتنا خیرنا میسرا و کلی آل منطقه سرا نازل فرما پروردگارا میں دلانا میں تمام عزیزانے دلانا اے اللہ جنین و مردینانے پیر و جوانے طفلانے دلانا کلانے بوتی طرف متوجہ کرنا و الہ العالمین تمہیں ہمارا بوتی طرف جذب کن ہمارا بوتی بندگی قبول کن پروردگار ہمیں دلانے تہا ایمان داخل کن و الہ العالمین میں اعمالنا صالح کن میں اخلاقنا نیک کن میں کردار و رفتار نیک کن پروردگار ہدایت آمین نبیار رحمت آمین مغفرت آمین كل من تغابت هدايته ورحمته ومغفرته شان رزق الروزي ومعاشة بركة عناية الله شان هداية دين بركة عناية الله پروردگار یہ مکتب کی عزیز لوٹے دا آواز کنا و کلنگ جنا ایشی اساسا بتقوی سرب گردی فریض گاری و اذا چشمه علم و معرفت و ہدایت جاری کا کہ تشنگان علم و تشنگان ہدایت شد سیراب بیان شرع ایک عمل ماندگارین و باقیین بگردے و عمل صالحین بگردے توفیق دے بندگان دلا بہمی طرف رجوع دے کہ مکتبہ تکمیل کنا و اذا درس و تعلیم و تدریس جائے پروردگار شد دستگاہی بگردے کہ اذا تی کتاب تدریس بھی و تی نبی حدیث و سنت تدریس بیان احکام اسلامی تدریس بیان خیر نجائی پروردگار مکتبہ اول فرما و شرع بقای تکمیل برسی و شهد هدایتنا و خیرنا جاری عاقبت بخیر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب ما شاء الله خدا حافظ شما
سینی آقا بده سینی آقا بده خوشبوی محمد صلوات اللهم صل علی محمد علیه محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگار وتی رحمتنا خيرنا وبركاتنا منطقة يسر نازل فرما. يا الله تمام دلان وتی محبت داخل کن. ایمانا بمموچان دل رنگ و ریشه داخل کن و ایمانا محبوب گردن بما دلانا. معصیت و گناه و کفر و شرکانا مارا متنفر بگردن میزان و مارا بلیکن اعمال طرف الرجوع الهی. پروردگارا میں ایماننا بکمال برسی تکمیل کن و میں اعمالنا صالح و نیک گردن و مارا فکر دین و فکر آخرت نصیب. پروردگارا ہدایت و رحمت آمین من تغیسر نازل. افطر و اہل افطر ہدایت دے اللہ تو بندہ دیر و جوانا اللہ زن و مردا تمام ہدایت دے اللہ. یہ کلنگ کدا جنگ بود اذا اللہ مکتب و درسگاہ بر اساس تقوی و پرہیزگاری تکمیل کر بخاطر وتی اللہ اذا درسگاہ بساز و جوڑ کنے اللہ و شهدت چشمه بی ای اللہ جوشانے کہ علم و ہدایت بدون منطقہ منتشر کنے اللہ روز را زود برسے کہ روز تا یک نفر هم مبی که قرآن وارد مبی تماما قرآن خانه بگردیم تماما دین دار بگردیم سهر خیزانه اللہ ش منطقہ چس کن عابدانه و زاهدانه منطقہ نتا چس کن مبلغانه و داعیانه اللہ ش منطقہ چس کن اللہ یہ انسانانه که استعداد داتا گا و شایستگی شان استعداد و شایستگی ہے اللہ در جهت دین در جهت آخرات در جهت آبادانی دنیا در جهت نفع وتی بندگان شان استعداد اے اللہ شان سرباز دین برده شان اللہ خیر آیت نازل کرد عاقبت الخير اللہ کمک کن و یہ مکتبہ بپای تکمیل برسید اذا خیر درس کہ بر اساس الہ العالمین قرآن عظیم الشان بھی بر اساس حدیث و سنت بھی بر اساس دین بھی جاری عاقبت بخیر ربنا تقبل منا اللہ اذا مردہ و زندہان سرمت رحمت برکات نے منطقہ سرمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا حافظ شو